tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re tswelela go buisana le bangwe ba bagaka ba kgaso ba ba simolotseng go buisa dikgang tsa Setswana mo thelebišeneng. Motho madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Komishene e ikemetseng ya ditlhopho ya re go ne go se matsapa go diragatsa mokgwa o montšhwa wa go vouta mo ditlhophong kakaretso tsa ngwaga o fetileng. IEC e ne e tlhalosetsa komiti ya palamente e malebana le merero ya selegae ka ga tiragatso ya yone ka ditlhopho kakaretso tsa ngogola. Tona kwa kantorong ya mopresidente Khumbudzo Ntshavheni a re puso e batla go itlhaganedisiwe komishene e batlisisang magatwe a segongwana sa bosenyi le go dirisana ga mapodisi mangwe le disenyi. A re seno ke go sireletsa setšhaba sa naga. Motho re santse re le mmogo. Tirelokgaso ya Afrika Borwa SABC e sale le motswedi wa tshedimosetso, boitapoloso le thuto dingwaga di le dintsi. Le fa tirelokgaso eno ya setšhaba e tlhomilwe ka 1936, e ne re bola ditirelo tsa yone ka leleme la Seesemane le Afrikaans fela. Mananeo le dikgang ka diteme tsa bantsho di simolotse ka dingwaga tsa bo 1980s. Jaanong re ntse re tswile letsholo re buisana le bangwe ba badiri ba maloba ba SABC ba ba akaretsang le mmuisi wa ntlha wa dikgang tsa Setswana tsa televišene Tsholanang Steyn Miko. E ne ile ka 1981 fa SABC e tlhola dikanale tsa TV2 le TV3. Maitlhomo magolo a dikanale tseno e ne ile go gasa tshedimosetso go babogedi ba leleme la Sesotho le Nguni. Se e ne ile history ka ntlha ya fa Afrika Borwa a tla bo a newa ditirelo tsa televišene ka maleme a bona le kgetlo la ntlha go akaretsa le dikgang. Tsholanang Steyn Miko yo neng a le dingwaga di le 29 ka nako eo o na tlhophiwa go nna mmuisi wa ntlha wa dikgang tsa Setswana tsa televišene mme o gakologela letsatsi leo sentle jaaka ekete ne ile maabane. Mogala wa tsena o tswa go go mokaedi kakaretso director general wa la Afrikaner. A re bitsa monno o tlileng go bala dikgang tsa ntlha a tle kwano pele re buisane. Yaanong ke ga ke ya ko kantorong ya ga fitlha fo o ntare mona o itse gore wa go lebelelwa ke setšhaba, o itse gore wa go lebelelwa ke dimilione, mme o itse gape gore ba teng ba lakaletsi. Ga re batla gore ka mosore be ona dipampiri gote go ne gote ba ne ba re ba bula television yaanong o simolola fela ka go atlafala. Mme mona o itse gore yaanong ga a bua yalo ke a mmona gore o tshogile yaanong mo ga itse gore ke tswa ko radiong ka maitemogelo. Mo le ke ga ntha nna le kantini ke ga ntha a re mo re jalang teng. Mo le ke ga ntha a re monna as je on gematlek full a ke ne go dirisiwa Afrikaans ga o ikutlwa ke te ga wa repa ya ka ko kantining ka go store ba go fe kaneki. Miko a re o buisitse dikgang tsa ntlha tsa Setswana tse neng e le tsa history ka motsi o metsotso e le 30 morago fela ga go tlhongwa ga dikanale tsa batho bantsho. A re botsamaisi botlhe bo ne bo le kwa moletlong wa tlhomo mme ba lebile tiragatso ya gagwe ka tlhoafalo. Ne re le ko Auckland Park no gona le di phaposi engwe gape ko khona Commissioner and Troy ko di kopanang teng. Yaanong go no go tiro ne e tshwaretswe ko ya go launcha television e ntšha go itumetswe. Yaanong ile ga nako ya dikgang e tla ke a ile gore le bona ba kgobokane fo ba lebeletse gore a go fa a gona nyane ke repile fela
ba ne ba nkapesitse diaparo tse dintle tsa ba na le wardrobe ba go ntshane go na le velvet e brownonyana le tae ya teng ke le montle ba ntshaditse dilo tsa teng yaanong ga di tsena ke repile fela ka di bala after 10 minutes eo ke re ke bokhutlo go tla latela ne le tsa 7 le tsa 9 go tla latela tsa leme la Sethosa ke a lebala gore ke manyeno wa Sethosa ona me ke tla mo gopola jaanong ke utlwa bare ke bolelelwa ga ke tsena kwa ke utlwa bare ga ke sena gore ke bokhutlo jwa dikgang le ka reetsa tse di latelang tsa leme la puo ya Sexhosa ka uri ya borobong ba itumela ba kukana ba letsa mego ba rene ga re tlhabisa ditlhong o ba dile tsone ya no gona le kolo ye nne e tswa kwa ko Auckland Park ya ko commissioner ke ga inkemetse ya ntsa gore le nna ke go itumela le bone ka moletlo kwa ka go itene le di 31 tsa kgwedi ya Sedimonthole 1981 Meiko a re o tlogetse SABC dingwaga di le 4 morago ga foo go tsweletsa dikgatlhegelo tse dingwe mme a re o tlogetse setlhopha se se neng se na le bokgoni se se akaretsang Basimpule Kgatse le Bogandirega mmogo le Bennett Koma gareng ga ba bangwe. Kgatse yo ga jaana a le mo pensioneng o diretse SABC go simolola ka 1979 go fitlhelela a ya pensioneng ka 2020 ka maitemogelo a dingwaga di feta 41 Kgatse a re o diretse SABC ka ditlha tsa kgora le komelelo. Ka nako eo dikgang tsa rona re ne re di amogela ka telex motšhini o bidiwang telex go tswa kwa Auckland Park. Dikgang tsotlhe tsa rona di ne di tswa kwa Auckland Park di ne di tla ka Seafrikaans mme ga di tsena kwa go rona re ne re tshwanelwa ke gore re di fetolele kwa Setswaneng mme ka nako e go ne go sena tirelo ya internet re ne re dirisa typewriter e le ya bogologolo re kwalla dikgang mo go yona morago e be re di tsa re ya ka tsona kwa studiong mme kwa studiong go ne go na le radiokonotswana e le ena go thusang go isa dikgang tseo kwa moyeng. Kgatse o dumela gore SABC e santse e diragatsa maikarabelo a yone a mo molaotheong le mororo e faraferwe ke mathata a matlole le fa go le jalo o rotloetsa tirelo kgaso eno ya bosetšhaba go itepatepanya le diphetogo tse dintšha tsa thekenoloji fa e batla go tswelela go nna e le maleba. Tlha e botlhokwa thata ke phetogo e nnang teng mo kgasong. Ke bona go na le matshosetsi a magolo a tswa mo dikgasong tsa internet segolo thata YouTube go ya ka dipatlisiso tsa sešweng batho ba le bantsi ba setse ba lebelela dikgang tsa bone kgotsa ba bona dikgang tsa bona mo metsweding ya internet jaaka YouTube go rela gore bathapi ba me ba pele ba tla tshwanelwa ke gore le bone ba ipaakanyetse diphetogo tseno e seng jalo se se diragaletseng dikuranta se ya go diragalla dikgaso jaaka ga dintse ga jana e seng SABC fela mme dikgaso tsotlhe tsa television le radio jaaka ga dintse ga jana go tlhokega phetogo e kgolo SABC kwa kantoro kgolo e tshwanetse e tla ka leano la go samagana le diphetogo tse di tlantse tsa kgaso mo nageng ya rona. Bagaka bano ka bobedi ba eleng barutabana ka profession ba re le fa go na le ditirelo kgaso tse dingwe mo nageng bontsi jwa baagi bo santse bo ikaegile mo ditirelong tsa SABC. Ba rotloeditse badiri ba kgaso eno go tswelela go direla baagi ka botshepegi le fa setheo se le bano ke dikgwetlho ga jana. Gape ba eleditse SABC masego le katlego mo ketekong ya yona dingwaga di le 75. Thabo Moitsiwa, dikgang tsa SABC, phela kwa Rustenburg. Mothoetsho re tswelela go buisana le bangwe ba bagasi ba ntlha ba dikgang tsa leleme la Setswana. Yo mongwe wa bagasi ba dikgang tsa Setswana wa maloba ke Steve Selemale. Mme ga dikgang wa maloba Re Mothupi Sekhaku le ene o teng ka kwano ka mo studiong sa rona. Mme re tlile go gopola mmogo le bone kgaso ya paka eo. Borra madume lo amogetswe gape mo kgasong ya rona dikgang tsa Setswana. Ra leboga. Tla re simolole fela ka wena Re Selemale o gopola o simolola go buisa dikgang ka ngwaga ofe le gore o feleleditse ka ngwaga ofe?
fa ke santse ke gakologelwa sentle ke simolotse go buisa dikgang tsa television ka 1983 ka nako eo re ne re dira mo lefapheng la dubbing e le gone ke neng ke tswa mo radio e rile fela ka lengwe la malatsi ke tswa go dira ko a private studio ko Littleton ke goroga ko Woodland Park ka fitlhela manager ka so chaise go se go le ke akanya gore go ne go le ka bo rena about 5 o'clock 6 o'clock mo maitsibue ke ipotsa gore na re gate mothako kana O santse a le fa jang? a santse a le fa jang o batlang ko teng mothaka o emetse nna ga ke fetsa go paka sejanaga mo ke tsenya difilimi mo officing wa mpitsa o nthare ba go batla go Gauteng ba mbatla go Gauteng ke batliwa ke mang go Gauteng a re ba go batla ko Commissioner Street matsapa ke nyano go Commissioner Street ba mpatla ke le motshwane a re mo go nna re dat lyk vir my hele probleme met nuusaanbieders ke ipotsa gore nna jaanong nna ke tsena mo kae mo dikgang tsa television ka nako dikgang tsa television e ne le phologolo e tlhaga e ne le just a wild animal go ne go diragala dilo mo studiong ga o shebile o le ko gae jaanong ke moraya kere jaanong ba batla gore ke dire nga rena o tshwanetse o tsamaye gone jaanong o ye ko Commissioner Street ke re nna ga ke atla ka koloi tirong gompieno a kere jaanong ke wa boiha a ntshe dikey mo pateng a mphe dikey tsa koloi ya go anta ga na le maikaro tsamaya le koloi ya ka e pakile teng ko kana a kere ga itse ka nako eo re se lemana a gone go te o tle go buisa dikgang ka yone nako ga ke itse gore gone go te ke batlelwa eng a ke ga ke tsena ko Commissioner Street gate o tlile sentle ya Auckland Park ga ke tsena mo Auckland Park mo kantorong ya dikgang ba tsamaisi ka nako ba re o tla ya ko studio le ba buisa dikgang ke re ko dirang ko studio gate o e go sheba gore dikgang tsa television di gasiwa jang ga ke tsena ka yaanong technology ya rena di-studio tsa rona ke tse di fetogile ke ne ke emetse kwa go twe ke shebe gore moisa dikgang o buisa jang ke ga ke sa itse gore mang o dirang ba bangwe ba tsholeditse matsogo go diragalang go sa diragaleng mme ke ka mokgwa gore simolotseng ka teng ke itsile fa malatsi a le mararo ke tsena ka mo studiong ke tla go nna jaana ke sheba gore go diragalang mo letsatsing la bone ke le mo timetableng ke tla go buisa dikgang jaanong a re utlwe wena re Sekhaku gore bobega dikgang bone bo ntse jang ka nako e lone lo simolola ebile o simolotse ka ngwaga o re gopotse fela makare ke simolotse go bega dikgang ka gore ke simolotse ke le ko radiong ke le mega dikgang ya radio tota mo television ke tlile sentle ka 1995 ga ke ne ke romela ko Mafikeng gore ke ye go bula office ko teng e rile ga ke tsena kwa ka gore Mafikeng ba ne ba sa itse gore a ka kgona go ikemela kana le office ya dikgang ka fitlhela e le gore kwa ga se dikgang ke tlang lo bona bogolo jang ka nako ya gore go ne go le nako ya diphetogo puso ya democracy tsena ka fitlhela e le gore ke mongwe fela e le gore mme ke mogare ga dikgang tse di ka nkimelang ke le mongwe nka go fa sekai gore re ha re tsena ko Mafikeng nngwe ya dikgang tse di direga ka ntlha gore ne le diphetogo go ne go na le nako e ne e le gore bora dipolasi ba belesetsa batho bantsho mo dipolaseng tsa bona ya re ka nako e ba ntse ba belesetsa mongwe mo tiro ya dipolasi a tlhokagala ba ntse mara a tlhoka fela ka ntlha bolwetse ya be e le gore mongwe wa polasi a re mme ga le mo hitlhele mo polaseng yaka tsamaya le tla bona le mo hitlhela kae ya be e le gore mekgatlho ya badiri ba dipolasi ba ipua ba re mme re mo hitlhela teng ke ya ba mo hitlhela mo thoko ga tsela e le gore mo gating e tsenang mo gaiseng ya le boruleng ka seana sa Setswana ba tla ba re le bitlela monna le mo thoko ga tsela nna ke le bone
ka nako tseo ya ra ntse re le busy ka be le gore mongwe wa polasi wa re tshwarisa trespassing ha re ntse re le busy ra tsewa ra isiwa ko Colleen police station SABC ya romela diloyara wa gore re tswe mo toronkong motho ra go tswella re ntse re na le re Selemale gone kwano mme re Sekhaku fa ke konosetsa le wena o akanya gore re ka tswelela go godisa puo ya rona ya Setswana jang puo ya Setswana ka ntlha gore ya no puo e buegang thata mo go bua ka se ka Setswana nkare ha re ka tsa malebela ra le ka go lebella ba buisa dikgang ore ba bega ba dikgang ba e ko magaeng go Setswana se leng teng ba go fitlhela Setswana se se tlhololo se se tlhakangwa le sepe ba se tse ba leke gore se tlo go godisa Setswana se se leng teng mo ditoropong Brastif ka go no itsege ka Brastif ke nagana gore o santse o gopola gore o ditsatsang ka jang yana ke kopa o re ise ko papatsong o lebella camera mokaetso re santse re kgaotsa fa re kwa dithekiso Mothoetso re santse re le mmogo mme re tswelela pele jalo go ka gakologela kgotsa go keteka dingwaga di le 75 fa e sale ka kgaso ya dikgang tsa SABC bogolo thata tsa leleme la gamme jaanong baagi kwa karolong ya Jerusalema kwa dinokana gaufi le Zerast ba eleleditse SABC masego a keteko ya dingwaga di le 75 tla re ba tseka tsebe le bua sentle le re fa tota tshedimosetso e feletseng ga ke ngongorege le sepe ke itumelela dikgaso dikgang e ka re le ka tshwara thata fela ya lola o ketsa go nna le tse dingwe tse go nne go ntse go tla ga ke ngongorege le sepe go gontle ditlhaga di le monate o kgona go reetsa dikgang sentle ka tlhomamo le Setswana sa teng ke se se tileng sa ntlha se ke se itumelelang mo kgasong ya rona ya SABC ke gore re kry-a dikgang ka nako ene bagasi ba rona ke ba tlhwatlhwa ba itse tiro ya bone ga ba kgothediwe jaaka legong ba itse tiro ya bone ba itse gore ba tswelang wa ile bagasi le tsa metshameko re di bona sentle le mmino wa setso re tlhola re utlwa go tlhagelela bana ba rona ba ba sa itseng dipina tsa setso da ra mo ba di itse ba kgona go di utlwa ko motsweding Mothoetso re santse re na le re Selemale mme ra mogela yo mongwe wa batlhagisi ba dikgang wa maloba re Bernard Koma re Bernard Koma madume ebile re go amogetse mo kgasong ya rona ya dikgang gape ke a leboga a go simolole fela ka gore bolella gore jaaka o le mongwe wa batlhagisi ba dikgang wa maloba lono lo tlhagisa jang dikgang ka nako eo well ka nako eo ha re bua ka go tlhagisa dikgang le go di buisa ke dumela gore ba ba fitileng pele game segolo bogolo mpule kgatse o e beile bontle gore ne re amogela dikgang ka telex di tla ka Seafrikanse di kwala kerre o mongwe re atle re ipotse gore mara o kwala yang Seafrikanse se thata so e le Clive Saunders mara kwala Afrikaanse ya bo Landingsvaartuig re sa tlhaloganye gore wa ba re rare mme ra ithuta puo eo ra e kwala ra e ranolola ya ka kutlwa baagi ba gaetsho ba kwa Sefatlhane ba tlotlomatsa kgaso e le rona re dira gore e ntse e tlotlomatsega ka puo segolo bogolo go tshegetsa puo ya gamme leleme la gamme re na re di khona dikgang tse re be re ya ko dikgannye ka nako eo re santsane re le ko dithabeng tsa baamogale re be re bua re le reditse dikgang di pumpunyega e le dikgang tsa nnete o potso e ya go go lona lo le babedi re Selemale
a lo akanya gore dikgang tsa diteme tsa bantsho di santse di le mosola segolo thata mo nakong eno mo e leng gore re ruta bana ba rona Seesemane ebile go na le dipuo tsa gore go na le ditšhono di le dintsi ka puo ya Seesemane a o akanya gore go santse go le mosola gore be re nna le dipuo tsa diteme tsa rona ke lemoga gore go santse go le mosola thata gore dikgang di bo di santse di gasetswa setšhaba ka diteme tsa rona go utlwisa botlhoko thata matsatsi a ka gore bana ba rona ba tsa gore go tšhoma ke maemo ga o sa itse tšhomi ke gore ba go makalla ebile ga o bua Setswana se se tlhapileng ba tsa gore o maemo a go a kwa tlase ka gore o ke eng o bua Setswana se se ntseng jaana ka jalo kgaso e dira tiro e duleng mabogo go somarela dipuo tsa rona ke sengwe se se botlhokwa thata se e leng gore bagasi ba rona ke bona bao ba tshwantseng go nna dikai tsa go bua puo ya rona ka tlhomamo ba bue Setswana se se tlhololo se se ngokelang gore motho o kgone go reetsa gore ao kante Setswana se monate jaana ke go bua puo e sa pekangwang e sa kopanang ke tiro e lo e dirang ka matlhotlhapelo ka botswapelo mme re le rotloetsa gore le tshware fela jalo ka gore ga puo ya rona ga lo ka etsa gore ga lo sa bue Setswana lo bua tšhomi le mo maemong lo itse fela gore le bašwa ba batlang go morago ba go tsaya fela jalo mme e tla be le gona go nyelela ga dipuo tsa rona tse nya motho etso ka ntlheng ya nako ka go tlhoka lesego re ikhutlisa fela fa mme le fa go ntse jalo re ntse re tla tswelela pele ka la botlhano re ntse re buisana jalo ba ga etso ke kopa ka bonako fela lo sobokanye lo laele ba bogedi go gae ba ga etso ke ne ke tla rata go tswela pele re bue ka puo ya Setswana re itlotlomatse mme anong ka ntata ya nako ba ga etso Motswana re phiri o rile ga bosegangwe re koma ke a leboga go sobokanya nkare a gona sepe se se ka tlhabisang motho wa yo e leng Motswana a ka latlhegelwa ke puo ya gagwe re a latlhegelwa ke puo ka ntlha ya tiro Motswana e tla nna Motswana wa buang Sepedi e tla nna o a buang Sepedi e se Xhosa go fela yalo ke a leboga ra leboga tla ke go leboga ke ya memoga tshoma dumela re bone ponelo pele ya maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla thiba ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal me go rala di province ka bophara go tla bo go apogile me re tswela pele re lebella mo tsatsing la ka moso teng go tla itemogela masarasarana a pula ka diperesente di le 30 ka kwa province ya ka kwa Western Cape me go tla apoga go rala di province ka bophara me go tla nna le muwane mo mosong re tswela pele re lebella di gata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng Springs mo mosong e tla be ke me go di gata di le 4 me tla tutsafala ka di gata di le 21 Johannesburg yone tla be ke me go di gata di le 21 re lebella province ka kwa Limpopo teng mo sine go tla na le tlhabo ya letsatsi me tla be ke me go di gata di le 26 Thohoyandou lona e tla be ke me go di gata di le 28 me re lebella province ya ka kwa Mpumalanga teng Mashishing go tla be ke me go di gata di le 23 Mbombela yone e tla be ke me go di gata di le 26 ka jalo go tla be gona le tlhabo ya letsatsi re lebella province ya ka KwaZulu-Natal teng Ulundi mo mosong e tla be ke me go di gata di le 11 me tla nna mo gotenyana ka di gata di le 25 Richards Bay e tla be ke me go di gata di le 25
re lebela province ya ka kwa Eastern Cape teng maletse mo moso e tla be ke me go digrata di le 4 me tla thušafala ka digrata di le 12 komane lona e tla be ke me go digrata di le 12 re lebela province ya ka kwa Western Cape teng George tla na le tlhaba letsatsi me mo moso e tla be ke me go digrata di le 8 mo Selbe yona mo mosong e tla be ke me go digrata di le 9 re lebela province ya ka kwa Northern Cape teng Springbok mo mosong e tla be ke me go digrata le 4 me tla na le tlhaba letsatsi e tla thušafalanyana ka digrata di le 10 le bosupa a pinteni yona e tla be ke me go digrata di le 10 le borataro re lebela province ya ka kwa Free State teng Sasolburg e tla be ke me go digrata di le 6 mo mosong me tla na mogotanyana ka digrata di le 21 Kroonstad yona e tla be ke me go digrata di le 22 me re konosetsa re lebela province ya North West teng Tosca mo mosong e tla be ke me go digrata di le 9 me tla na le mogotanyana ka digrata di le 25 Mahikeng e tla be ke me go digrata di le 20 le boraro fa Lichtenburg yona e tla be ke me go digrata di le 22 mogaetsho ka go rialo go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko